laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إخوتي وأحبتي في الله، فإن الله سبحانه وتعالى علي في ذاته حري بنا أن نعظمه ونعبده، لحيث هو القائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أحبتي في الله، فإنني في هذا اليوم المبارك وفي هذا المجموع المبارك وهذه الوجوه المنيرة أردت أن أؤكد ما سبقه في الجمعة الماضية بما تفضل به الفضيلة الشيخنا حفظه الله الأمير سهنون في خطبته حول موضوع القلب. فسبق أن أخبرنا ما هي القلب السليم وما صلاحيته وما جلاؤها، فاليوم نؤكد على ذلك بقدر يسير فقط بما يضدها، ما هي سبب إفساد القلوب. ولهذا لما عرفنا ما هي صلاحية القلوب وما جلاؤها، إذن فحري بنا كذلك أن نعرف ماذا يقدر هذه القلوب وما يكون سبب إفسادها. فعلى هذا 5 نقاط فقط ثم نتحول إلى موضوعنا اليوم. وموضوعنا اليوم: كيف يكون بيت المسلم، كيف يكون منزل المسلم بينه وبين أبنائه وأزواجه. فحري بنا أن نكون في هذا اليوم كذلك خير يوم من الأيام، خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة. فأقول لكم أهلا وسهلا، وأسأل الله لي ولكم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي بالله، سيب جول ببان يتدي جومرار سبحانه وتعالى كان ko handuɗo yettede yettiremo e mangu makko eno haniri yettede ko kanko andi no haniri yettede, mantenmo eno haniri mantirde. En wawatamo mantude sina embere berko manti hoore makko battinen e ɗum ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yamiri en yo en rewmo yo en hulmo, o yamiri ɗum attinoɓɓen, o yamiri en ɗum enen kadi ha sakkitiɓɓen fof. kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi o tagi en immorde e gorel e deyen, o waɗi en leñi e gori, o wi kono ɗum ɗo fof ko waɗiri ɗum ko fi ha o ndaara ko hongo ɓuri teddude e meɗen, ko ɓuri teddude e meɗen kadi o wi ko ɓurɗomo hulde o waɗirali en ɗum ɗo ha wigol ko leñol kaari o ɓuri leñol kaari o, ko fedde kaariɗe ɓuri fedde kaariɗe. hina ɗum woni ko tagiren kanko o wi ɓurɗo teddude en skel mo pesirta on kanko ko ɓurɗo teddude ka makko ko ɓurɗomo hulde on. ɗum ɗo yalla waɗe huloɓe Allah. haray ko ɗum woni ko yamiri nelaɓɓe fof, enen kadi ko ɗum woni ko yamire. haray ɓaawo ɗum duwano ɗen nelaaɗo meɗen on sallllahu alayhi wa sallam mo Allah subhanahu wa ta'ala neliri yurmeɗe ɗo nde ɗo tagore,
mo annduɗa ko kanko woni laana makko kan kala bakkiɗo e makka lumboyay laana makko kan kala accura ka wi ƴawa e laana ngo haray o lajama o bimana hotitaka o faalato ɗum no yo allah ƴawne e kaɗo laana ka tawata safel muɗum ko nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kanko e sahabaɓe makko e wondiɓe makko fo yo allah subahana taala yurmo ɓe wasidange maɓɓe amin haray hiɗe wiya ɓaawo en ardine oɗo mukaddima haray ɗen yewtani seeɗa battane yewtere ko hafisahullah cheikhna amir sofnuni yewtuno e juma feƴƴunode fii ko honɗum woni ko ɓuri teddude e bani adam ko tawata si moƴƴi haray ɓanndu ɗum fof moƴƴi si boni tawata fof woni haray ko ɗum wonno maako maɓɓe o ko ɗum wonno ko ɓe yewtanno en ko honɗum woni ɓernde moƴƴude ko honɗum woni ɓernde husude e ko honɗum loototande hannde kadi yewten ko honɗum tuunintande sen anndi ko honɗum moƴƴinta hunde gueɗe annde kadi ko honɗum bonnata jaka hara fii si moƴƴi fiwata bonnoy hara ɗa andi jaka simi rewri ɗo ko ɗum ɗo bonnoyta haray wona ɗum woni mawdu on kono tawde hara yewtere nden ino wonno munasibu e ɗum ɗon attoren koye toɓɓoy wa koye joyi woni e muɗum si aren e mawdu yewtere meɗen nde hannde ko woni yewtere meɗen nde hannde si allah newni ɓerku kum allah hokki en wo haray ko honno wonata suudu jurɗo on hakkude makko e ɓeygure makko nden ko honno suudu jurɗo on duwa wawde ko honno yaasi jurɗo on duwa wawde no juulirde jurɗo o wayi noon est ce que kadi ko noon suudu ndu duwa wawde kako yo wonu ka juulirde ko jurɗo o hota ka suudu hana o jurɗo mi mana hara jikku woni kon ka juulirde hara ɗum ala ka suudu hara ko woneta yewtere nden haray bisimillahi nabda haray jannguɓe tedduɓe ɓe siwani en e ɗum ɗo ko ɓuri ɗaɓɓuɗude no heewi e yewtere ɓe yewte muɗum kono toɓɓoye joyi koye tawata koye ɗo se faami koye hikoye wona sabu ko bonni ɓernde nde sabu ko kornini ɓernde nde ha tawata allahu subhanahu wa taala añi oɗo neɗɗo ha tawata allahu subhanahu wa taala pottini oɗo neɗɗo e yummede muɗum ɓay en faamino e nder yewtere maɓɓe nden ko feƴƴi ko nelal sa sallam ɓe maaki ala inna fil jasadi mudoha fa ida saluhat saluha aljasadu kullah wa ida fasadat fasada aljasadu kullah nelal sa sallam maaki hino e teral hino e huyre e nder bani adam si nde ɗo moƴƴi haray fof moƴƴi ɓanndu ndun tum fof moƴƴi si nde ɗo boni haray ɓanndu ndu kadi fof boni ɓe wino en ko honɗum ala wa hiya al qalb ɗum woni ko ɓernde nden hannde ɗon e oɗo zaman waka anna lisanu haalina yuqallibu qawla alhabibi lmustapha sallllahu alih w sallam yaqul ala wa hiya al batn enen andema hannde ɗengal alhaali ko fewndi kon hannde a wiyama e san sika nelaɗo wino ko ɗon moƴƴata ɗo wiɗen si moƴƴi e bani adama o huyre no toon teral no toon si ngal moƴƴi haray ko fof moƴƴi si ngal bonni haray fof boni enen wiɗen enen ko rendu ɗum nelaɗo wino ina ɗum ɓe makuno kamɓe koɓe makuno ko ɓernde nde joni noon haray hino jeeya e ko ɗum ɗo piiji joyi tawata ɗiɗo bani adama si wattana ɗiɗa so fottitaki ɗiɗo wonen kono kornini ɓernde nden ɓe wi ara nun ɗum attaalluku bi hayrillah ثانيا التمني ثالثا كثرة الخلطة بغير فائدة ورابعا كثرة السبع وخامسا كثرة النوم إلو في جيجوي على نوم بيكو التعلق بغير الله كو يورا غول كو ونا الله هولور غول مو ونا الله neɗɗo sa hoolori mo wona allah a wi oɗo nafete oɗo lorrete andu haray a korrini ɓernde ma nde sabu ko atti e ko nelaɓe ɓe fof nelira koye ɓe yettata gorne wondema la ilaha illallah ayi reweteɗo ala nafarewɗo on lorranmo rewaɗo sona allah dimana ko yaha hoɗo ko allah waɗi ko taguma ko kanko kadi fawti asike ma o kanko warayma ko kanko immintinoyema landitoma kadi ko golluɗa ka anna ɗo ko ɗum heɓa o iman billah hoolora allah subhanahu wa taala hooloɗa wondema si tagorne fof moɓodiri e jinnaji ɗi fof e malaka o fof wi okkete hunde wotere tawata allah hoddirano ya heɓude a watani heɓude si ɓe fof kadi ɓe moɓodiri ɓe inni ɓe itta e hunde nde allah hoddirano ya heɓu ɓe wawata ittude donc ɗum woni goho ɗiɗi on wo ko attamanni ko yelagol miɗo yeli tum miɗo yeli yomi moƴƴu sinɗo yela no nafayno harayno fof no mala kono allah subahanahu wa taala hina yelamo ɗaɓɓi e meɗen ko golle ɗen attamanni cheytane noon ko ɗum woni ala ko bani adama ko seytane bonnita golle bani adama haytunamo yelagol yelo an kadi ko a moƴƴuɗo yelo an kadi ɓay ko a wiidi moƴƴiri an kadi ko a moƴƴo musidɓe julɓe hay bandi hay wujjowo sa fotti e makko a mantimo henni ko moƴƴo hare mo weltanima ɗimana en andi jakka ko moƴƴere nde woni ko fof faala
bon bone on si a waɗi haray a waɗi kono hina ɗum woni jibilla ma hina ɗum woni ko Allah faala e ma donc attamanni ɓe wi yela o ko yela honno Allah subhanahu wa taala lam yualliqu najat wala alhalak bitamanni Allah fa waali malal wo malkitowo e yela ko fawi ɗum koye golle moƴƴe o wi wondema cheytanu noon hino yelina neɗɗo cuɗanamo mantamo waɗa hunde fof fi yo bonnanmo golle makko ɗe si a maraɗo welo ñande heɓuɗa welo a faala moto ñande heɓuɗa ɗum ko oto faalɗa sa ƴawi ka oto wal kadi hay siko a jannotono ɗo inde Allah no ƴawiɗa ɗon hande seytan ko hollayma a anga barki honɗum watta joni ta ganni yimu ka oto wal sa wata yimude waɗu ko yimata ko yimane sa inni a yimata o inna awa yelo o yeline ɗon kadi ha miɗo jogui ngal otowal ɗo kono ɗo hitande arore nden haray otowal kaarigal mi sikki ɗum mi ɗaɓɓa e ɓuri ngal kadi ɗum ɗo no fanɗanimmi yelinama ɗo hollama ko waɗata hitande ar to yornde hollatama est ce que janggona a maayo hollatama après 2 minutes est ce que anda sa maayani tentini e oɗo zamanu mo fewndi ɗen hande musidɓe julɓe nela sa sallam hino maako noon no jeeya e mande daragol dargal ngal ko akhiru zaman ɗo mawtul faja mayi ko surprise wiye kaari ko hanke ko minen ñallita jemma ko minen wonno heedude wiyata ɓimɓe ɓeyna kaari maayi ɓe o nawnaɗe e min hari mi hoolaki sina ɓaymi oyi wata ɗum hawne musidɓe julɗo si a ndaarte daalol Allah e makunaa sa sallam piiji goni wadde ko fewno hande hay fof so hawnatama sabu noon nela sa sallam makino fof guereji goni wadde hande fof ɓe makino waɗay ɓe makino piiroyte piiɗo on anda ko piiri piyaɗo anda ko piira donc ɗum ko ɗum fewndi hande ta ɗum mapine si ɗum feƴƴi ha joni nden toɓɓere ɗon o wi woota hoolor yela hoolor golle maɗa ɗen si ɗum feƴƴi toɓɓere taɗire nden o wi ko kasratil hulta ɓe gayri fa'ida ko heewugol e wondugol e yimɓe ko tawata fa'ida ala ukkagol e groupe aji tawata fa'ida ala nafoore kus ala ɓe wi ɗum kañum kadi no jeeya ko korninta ɓernde façon yimɓe ɓen noon o ceernojo ɗo no yewti no woɗi façon ji ko ɗo suɓi façon ji tati o wi ya ndaaru ɓeɗo façon tati noon ko homɓe wata wondude e muɗum o wi façon arano o ko ahlu dunia kal atibba wa ahlu sarwa won woodi e fedde goo tawata laagina nafsi anhum tawata feere wo ala ma wonda e maɓɓe wano docteur ɓe ɓe wano yimɓe marɓe jawdiɗa gollude mari jawdiɗa faala gollude marɓe jawdi islamu haɗalimata wondo e ɓe kono noon islamu no wima wata ƴettu giggol ngol waɗanenoɗa julɗo laaɓu ɗo waɗana ɓeeɗo docteur on sa nawniɗa ha ton jini mum a yahay ka makko masi ko kanko warata o aray a wiyata ɓayi min komi moƴƴo docteur o ko ke feere mi wondata e makko ko la hina ala zali koma la pudda feere o ala wonda e maɓɓe a yahay ka maɓɓe so wi hande solnajo juuɗo e ɗeɗo leyɗe hino yaha tawa ka docteur jo juuɗo visite mo ara ko gorko wimana ke feero ko tawde ko bi daral ko tawde ko sabu lorɗa sona ɗum haray ko julɗo debbo julɗo hani visitugel debbo julɗo kono feere ala tawa ko ma yaha ɗon gorko on kadi yaha weeɓitanoɗa solnajo ke feero fiyo ɗum par ce que ko ɓi darura ko ɗum wiyata ko sabu lorɗa ɓay feere ala ko ma waɗa donc haɗa ɓeɗo wondugol e ɓeɗo wondu e maɓɓe ha haaju ma o gasa arta wonda e wondeteɓe ɗiɗi on ino woodi toon e woɓɓe go wondeteɓe ko ahlu suu koɓe poson si on wondi si a faalama wadde ko moƴƴi koyeɓe haɗe si a waɗay ko boni ɓe wiya wakkilo kaari en ko ɗum andira sifa mo si heeɓi ko sifa ɗum duwa wadde wata accu si a faalama yewde walgol ko moƴƴi ɓeyna noon hakko ɗum hewtali taw ɓe yadata e ma ɓe accata yaha ɓe kadi ko fedde goo nde fedde ɗo wiyete posorde nde ahlul mawt mayidere nden no ɓeyni nde ɗo wata wonde maɓɓe nde ɗo bottito nde fedde tataɓire wondetene mum nde ɓe wi ko ahlul hayr ko yimɓe moƴƴuɓe ɓe sohbatu nas al asrar al ahyar wonda yimɓe suɓaɓe ɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓe si tawi ñande o ko yiyeteɗaka ka kafeje ñande wo ko nandi tata sifa ɗum ɗo ko ɗon to gandaɗa an a andaka ka julɓe ɓen fottata ɗum ka juulide julɓen hay goto yiyatama si kaari heeɓi hunde kaari ko ɓeynata ko kaari jo e ko honko de woni on ɓeyna ko miñirawo kaari on mankata ka juulirde aha miñan kaari ni o andirama saabu miñan kaari ma ko koto kaari andi ko ene fof juulɗata ɗo ɓeyna koto makko no min on miñirawo makko ɓeyna no on arataga kono fi yo andite ko yo yewtire bappa makko ma koto makko ɓeyni noon wata Allah walli yo Allah walle hara a yurmoraga saabu kaarijo
gila ka adna ɗo hay moƴƴanalima nafere ka lahara par ce que ka lahara ka marsoyta par ce que donc Allah wi ko fala an saba baynahu leññande déjà taw wigol min ko minen e kaari welduno fi hiɓe waɗi ko moƴƴi ko onon fof woni nene goto woni baba goto ma ko onon leñol gotol hiɓe waɗi ko moƴƴi anga waɗali leññande Allah wi taw min taƴo e relation on taw hakkude mum katawata ɓiɗɗo dogoya nene doga ɓiɗɗo leññande andi ɗum ala to joni noon si tawi gila ko Allah ɗo ɓe wigol ha sina saabu kaari en ɗum e yatano haaju kaari o joɗo hara wonali o ta wonu o ɓe wiya wonɗo yimɓe moƴƴuɓe ɓen haray ko ɓeɗo woni nafayɓe maɓe ɓe wi ko nden ɗo toɓɓere woni tataɓire nden ko pottinta ko tuunita ɓernde toɓɓere jowaɓe e nayaɓire nden ko kasratu siba hebbingol haaɗugol hande musidɓe julɓe mi andaki wonɓe kafire toon dey kono wonɗo ɗo annana hande en tigi ena enen e weelaka kono ndaren si en yettiri Allah no okkoriri en no si tawi kadi no wonɗen haalide no ako no wonɗen rewirde mum ɓe wi hebbingol haaranɗe ñamgol ha feƴƴintina hino jeeya e ko korninta ɓernde hino jeeya ko woɗɗinta ɓernde e dewal Allah sabu musidɓe julɓe si neɗɗo ñaami ha haari o hirti taw haari on ko hikkata ɗon ko ɗanagol hina janngol alqouran ena jantugol inde Allah ko ɗum waɗi ɓe inni wonñande ko iblis annabi zacharia alayhi salatu wassalam o landino cheytane weɓitanino mo ta aradahu lahu cheytan فقال نبينا زكريا للشيطان هل للتني يوما قال نعم ليلة من الأيام قدم لك العشاء وسهوت لك هذا الطعام وأكلت حتى شبعت ونمت عن وردك النبي زكريا وي ñandego شيطان weɓitananomo o yewtide makko woni ene cheytane est ce que a wawi confisude lan a wawi bonnande lan golle an hay ñande wotere taw asi o andi ko annabaɓe Allah no reyni ɓe no protégé ɓe e cheytane cheytane wi ni o wi wo gonde tum wo ko ñande goo e jemmaji goo feƴƴunoɗi ɓe ɓannane no hirande mi ari mi cuɗama ñamete o ñamuɗa ha harɗa ha feƴƴintinɗa ɗaniɗa e wirdu ma neññande a jantaki inde Allah woko ɗe neññande tumi wama heɓude kanko annabi zacharia o wi kodi neññande o fiɓuno ko anni e makko o ñamata ñamete ha o haara nasa ko feƴƴintina nela sa sallam ɓe maki iji alli batnika salasata aksam o ya waɗa reedu ma ɗum pejje tati sulusun li ta'amik wa sulusun li sharab wa sulusun li tanaffus e maki sendu rendu pecce tati waɗa ndeya feccere fi ñamete o ndeya feccere fi ndiyanɗa ndeya feccere accaka foofa kono musidɓe julɓe sa ñaami ha tawi ñamete o tun taw ƴetti place ndiyanɗa taw ala hay ndiyan sa yari ɗon taw ko wigol mi yari a tomi tuuta ko an feƴƴintini ɓay a forsaka ɓay a yari kara mbiɗanude hanki mi wawano fofude a ñaami a yari a caali e ñaamete o a caali place ndiyanɗa a caali place fofango waloɗa ɗanora kar ha e nder on jemma kadi si a ɗanaki wo ko fo ha tunanga e ma awa layron ko immagol ɗon ina juula jemma ma a jantoto inde Allah ɗum e tayfi fi hon ɗum sabu a waɗani place o ngadduwa wonde ɗon ɓe wi oɗo seydna annabi zacharia kanko ɗum ɗo o folirno cheytane ɓe wi hikkiɗo wonɗo toɓɓere jowaɓiren ɗen kasratu naw ko hebbingol ɗanagol ɗum ɗo kan no kornina ɓernde kasratu nawm hebbingol ɗanagol musidɓe julɓe ɗano jemma o fof weeta bimɓe kadi ɗano hay hoore subaka on subaka juulaka si findinama fewno kadi subaka juulete o ɓerɗo miɗo ronki ma ɗum ñalaɗe golleteɗe fof en finayi aɗo leero fi honɗum par ce que en boyen to yayto ka tawata en naado e carton kum si fende mo hewti ɓayɗo miɗen renti ko ara yura ko ƴettoyta ko domiɗa renti si lewru lanni wigol ni a ɓe yoɓali ɓe yoɓi ko si a golli si a gollali ɗa andi a tañinaki ɗon hay fus awa Allah subhanahu wa taala no kanko ko huɗo deftere makko nden ko wi ko alladina yuminuna bil gayb alif lam mim dhalika al kitab o wi la rayba fi o wi noon ko on ko huɗal lil muttaqin homɓe woni ɓen alladina yuminuna bil gayb ɓen gonɗinoɓe ko wirni ɓen gonɗinoɓe wondema a juulay a artaka dambugal ɗo ɓe o ke 5 euro ɓaya juuli a yataka lanɗo o inna arga lanɗo saudi o woni hara ko ɓayi joni ko toon laamu ngu woni lamɓe e julɓeɓe ko toon ɓuuri ɗumannede winne awa donc sa juuli ɗo hitande ma sa hajjoyi a wara min maram ma ɗo sek min nani wondema ko a juurɗo ko leydi kaari yewɗa donc hin ɗo sek ma on donc hitande ɗum ɗo min yoɓuma wallahi ɓe mara joddi mum bani adama mara joddi julde ko ɓuuri teddugol e bani adama ko leytiino ɗo ko Allah subahana taala wi en ƴettu ɗum ɗo tuggane mo ka leydi kanko tun andi sirno boni toon kanko tun yoɓata kadi ko ɗum waɗi si a ɗanike jemma on fof ko ɗum waɗi sonnajo goo
ñande ko moodi makko ɗaani kanko sonnajo mo fini jemma mo juulude o sikki moodi makko immoto woni ha suba kanko ɓattoto o findini moodi makko inni he immo seeɗa koni train on yehino moƴƴuɓe ɓe fof bakike ɓe fokkiti wagon ji ɗon fof feƴƴi haalutti wagon gooto immo genen ƴawen e oɗo taɓe accu en moodi makko tawi pelles ko sonnajo ko woni mo yewde wonko goonga o immi o salliki ɓe juuli woɓe tori Allah e ɗo hara ɓe ƴaw e on wagon sakkitoro ɗon si ɓe wonno ha ɗon feƴƴi haray ɓe yaadali e on wagon ɗo ɓe yaadali e ɗon moƴƴere ɗon nelaɗo sallam ɓe maaki gorko ko arno fillitiga nelaɗo inni nelaɗo wo kaari kanko ɗanogol fu o ɗan to ha weeta min bindinamo karanmo juulirta ɓe maaki zaka rajulum bala cheytanu fi usnay wo ko gorko noon mo cheytani soofi kat noppi muɗum neɗɗo walatoɗo gila futuro ha weeta tawa min minota ko anditata inde Allah heɓanta Allah hayso ko darde ɗiɗi heɓanta Allah hayso ko bindol gotol ñallal ngal kadi wiyata ñallal ngal fof no dogoti fi aduna arta jemma kadi wiya no ronki hina ñalolma hina jemma musidɓe julɓe ko hondetuma tañƴinina andi jontima ɗo ko hondetuma tañƴinina ko ko Allah fodanma ɗo ɗum noon haɗa ɗiɗo piiji joyi ɓe wi ɗiɗo kañum kadi tuunina e ɓernde nde matude ɗiɗo moƴƴa haray ko wiyete kon atta allugo bi haarillah ko yowndingol ko wona e Allah e yela e hebbingol groupe aji gonɗi e hebbingol ɗanagol e hebbingol ñamugol ha feƴƴintina en haɗaka ñamugol en haɗaka ñamugol ko weeli kono waɗon embere ko tañƴiniɗa waway darnudema e jonne doole e ko Allah subahanahu wa taala yamirma ko hara ɗiɗo piiji joyi woni timmitode e yewtere ko amiron makanno en kon hara yewtere meɗen nden nde juutoyta hannde kadi sabu tan woɗɗike haray ko hikki ɗon koko waɗɗi julɗo e suudu makko inna mimma yajibu ala muslim alladi yuridu an yuassisa baytahu ala taalimi l'islam wa shara'ihi an yuarrifa baytahu wa abna'ahu bil islam haray ko wiyete suudu julɗo tinniɗo faalaɗo yewde ko Allah subhanahu wa taala haray ko on diduɗo suudu muɗum ɗum e dow janginande l'islam nden o andina ɓiɗɗo makko on e ɓeygure makko nden ko honɗum won woni Allah ko honɗum woni diina islam o mawnina e mango Allah subhanahu wa taala o geɗa Allah subhanahu wa taala mawna ka ɓernde maɓɓe o geɗa tawa ko nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓuura yiɗede ɓiɓɓe makko ɓe di kaariɓe e nde o reena to kañum kadi fa yakuna fi baytihi muazzaman lillahi subhanahu wa taala tawa suum ɗum hino mawnina fi Allah subhanahu wa taala e ko wanno noon kadi wa ma ali dhalika an turabbi fi nafsi ibnika ta'zimi llaha fala yakunu ahadan fi qalbi a'zam min Allah gera tawa ka ɓerde ɓiɗɗo ma o ko hay an wiyeteɗo ko ɓen makko tawa iɗa hollimo wondema ko Allah ɓurma mawnude ko Allah hulete yeɗa ɓiɗɗo ma o hina ya hulan fi mimmiro ɗo hina ya juuɗo fiɗa rentilan hina ya janngo qur'ana fiɗa rentilan mo rentota mo jannganta on emo juulanta on emo waɗanta ɗiɗo mbiiji moƴƴi fof ko on aynilan ko on laamilan o landitoytolan o landitoytoma ɓiɗɗo ma tawa hino anndi ɗum ka suudu ɓeygu ma tawa hino anndi ɗum ka suudu ma ɗum hinatuma nanaɗa hitoma ka yaasi wo qur'ane jangge hinatuma ɓe nan hitoma ka yaasi wo si fi Allah wowle fi ka suudu wallahi sina ɗum haray en perdi Allah dandu en ɗin ɗo perdi te tawara ɓeɗo hino anndi ko woni Allah an tu'azzima fi qalbi ibnak ismullah subhanahu wa ta'ala wa tu'arrifu ala al-wahid al-ahad fala yatalaffaz bi lafzi al-jalala illa fi makarim al-umur tawa Allah subhanahu wa ta'ala hino mawnina ka suudu tawa fi Allah si wowlama ko hunde mawnude nde wolete hina toujours faygol ko hino gandanɗa ko hino wallahi hunde kaari billahi hunde kaari tallahi hunde kaari hara ko yona ko wondire andinaɓe wondema Allah wondirtake sinayi ko mawni inde Allah wowletake sinayi ko mawni inde Allah fiyirtake sinayi ko mawni ɓe anda ɗum ɗo wano noon kañum kadi ɓe anda jikkuji moƴƴi ɗi ɓe anda teddugal l'islam ngal ɓe anda wondema ko l'islam ɓuuri mawnude ko rewete kon ko l'islam ɓuuri woni holli bani adama ittimo e majjere addimo e peewal wondema kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko wanno noon sifaji makko ɗi no sifitori no sifaji towɗi wondema sifa makko ala o nanay fof o wolata kon nde wotere o yiya e fof nde wotere si en fof en hawti en wowldi enen o jinna o bani adama o malayka o mummunteji ɗi fof noddi Allah subhanahu wa ta'ala wowlimo kala woli haaji muɗum Allah wi mi nanay sawtoji ɗi fof mi anda kadi fof ko faala ko nde wotere ara fof woli enen ɗo hande si yimɓe jo wolidi yeeso ma innayi wolire goto fiyo mi faamu jelo anduɗen e ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi ɓiɗɗo ma o anda ɗum ɗo enen e hoore men taw andi ɗum ɗo sabu noon mawɓe men ɓe innayi wo yeetolan ko hombo woni jaatigi ma mi yeetoma hombo woni ma an sa heeɓi goɗo wo accutumo o yalta ɓe o ardoy kama kiiki ɗo andu ko o woni ko ni o wiyete ko ni o wayi kadi woko wonno noon kañum kadi yakulu ta'ama fa yaqulu bismillah wa taqulu lahu hasa min fadlillah sa ɓannanimo ñamete wiya ɗum ɗo de ko inde Allah heɓi hina wakkilare gaddi ɗum ɗo ko Allah jonni en ɗum ɗo
si a jamnimo ndiyan andinama ko Allah waɗi ɗum ɗo si a holtinimo wiya ko Allah newnanimi mi waɗane ɗum ɗo ha ɓiɗɗo mo anda baba an ɗum ɗo ko Allah hi ko Allah jonnimi ɗum ɗo homi jonne min ko wasitami woni ko mi woni sabo mi yaltumi jindi Allah subhanahu wa taala jippini arsike muɗum o jonnila yomi jonne an kadi ñande goo ko e ma waɗata yo jonne ya jonne ɓiɓɓe maɗa ɓe ha ɓiɗɗo hara ko ɗum ɗo mawni diga suudu o anda ɗum ɗo wa min umuri ta'zimi aidan ta'zimu kitabillah no jeeya ko mawninde kadi ka cuuɗi meɗen mawningo deftere Allah nde ɓiɓɓe ɓen anda ɗum ɗo wondema deftere Allah nde kone mawnintende ɓe yiɗa nde kono womal asafu sadid heewi suno sattuɗo hande tawata ɓiɓɓe men enen julɓe ɓen hande tawata heno yiɗi fiji ndaaru fewninu ɗum hande ɓuri ɓe wona julɓe ɓen wano nde jullere sutinde ɗo a tawa hande enen julɓe ɓen hiɗen maapi fi mayre ɓuri ɓe wona julɓe ɓen ɓiɗɗo amum o holtano ka ɗonki o holtano ka suuma e kono pas de probléme ɗum ɗon ellala ɓe anda ko woni ɗum ɓe anda koni julde suuma e ɓe anda koni julde doggi e yewtako ɓe kono si ɗum ɗo hewti 24 hewti 31 hewti ɗon ɗo ko nanata ko fi honɗum perdu nouvelle fay ko ngu nanɗa ko ɗum ɗo andi fay ko ngu landiɗa ko homboni mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam ɗalla man yaqulu lak ko fanɗi yettode ma ɓe nano yimɓe nana ɓe amen no wiya ɗum kono hombo woni mo ko hombo woni o hay respectable posi hombo woni oɗo neɗɗo wuuro teddude e ndiɗo leydi ko allah ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓiɓɓe men ɓe yo andu ɗum yo ɓe andu ɓurɗo yiɗede o seydna omar rano inni nelaɗo womiɗo yiɗuma hande ko ɓuranimmi ma wo ko hoore nelaɗo maki ilalani yawma ɓe maki ha joni a gonɗinani o yehi janggo mum aro yo inni alyawm uhibbuka afdal min nafsi wo hande miɗo yiɗuma ɓuuri hoore nelaɗo maki al'an yawma ɓe maki o joni no yo taw hara Allah on e nelaɗo makko on no yiɗaka meɗen ɓuuri hoore meɗen e yumma men e ɓe meɗen ɓiɓɓe meɗen ɓe yo taw dina Allah kanko no ɓuraka meɗen ɓuuri golle meɗen ɗe yo taw dina Allah kanko no mawni ka meɗen ɓuuri mawningol goɗɗum ngo yo taw nelaɗo on sallallahu alaihi wa sallam no mawni ɓuuri goɗɗo go mawninaɗo tara shay'an min hadith al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam fatarfa'uhu yuzkaru laka rasul sallallahu alaihi wa sallam fil majlis fatusalli wa tusallim alayhi wo ko wano ɗon kadi sa yii phase no koye qur'ana ka seeki wallina hoccamo ɓanta haraɗa hiccina ɓiɗɗo amon ɗum ɗo liɓetake leydi ko deftere Allah ni ɗum ɗo na kaydi na ɓima ko windete libéré ni ɗum ɓanta siɗa mbaɗi parfait ɓe indi a wuju e muɗum wallina ka ɓuuri laagude e ka towi ɓiɗɗo ma o anda ɗum ɗo ñande feƴƴo e ma ɓe inni wo needi suuɗu ɗum hino ɓuuri needi yasini taw ko needi suuɗu ɗum hollata needi yasini sa yi hadis nela sa sallam ka liɓa kaydiri liɓano e muɗum hocca ɓanta ƴeeɗo ko mako nelaɗo ni ɗum liɓirtake ni ɗum naɓetake hurgo ɗum naɓetake to kuɓel o anda ɗi piiji ɗo fi Allah e fi nelaɗo mawna ka ɓernde makko ko wano noon kañum kadi si nela sa sallam jantama ka wonɗa sallllahu alayhi wa sallam siko kanko woli wiya sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɓe wi wo ñande go mawɗo go newno pay ɗum ha kala ko waɗi o inna Allah kala ko waɗi ka suudu hayso miran mum yen o inna Allahu akbar ñande go hiɓe yewde kanko e fay kum wutino ka suudu Allahu akbar Allahu akbar o inni baba ɗo tan ɗo soppo en baɓe enen janduɓen kuuɗa ɓe andi koni baɓe faydo men kon sikano andi ɗum aɓe ko wayaɓe tawi ɗen e howirde joni ɓe fotti o hayni ngayuri o nani to mayri tum mi waɗɗino ha o ye fuɗɗi dogude o inni baba Allahu akbar fay muni baba Allahu akbar na wiyno kono ko Allahu akbar o inni hi wokono ndiɗo no mawni wokono Allah no mawni ɓuuri ɗum ɗo wokono ni Allahu akbar woko Allah no mawni wo Allah no mawni ɓuuri ngayurni ba makko inni ko gonga mi jannuma ko amponi fama o darti bobo ko nani kon ka ɓe makko no yewta hino ɓuuri hay ko nani usal makko kono yewta par ce que bobo kañum no felliti ɓe mum mbiyay fo ɓe mum no andi ɓuuri fo taw si tawi no ako yewtatama kon ko usal on yewtama kon ka l'école si ari ko opposite si ɓe yewtiɓe to ko goɗɗum ngo an sa ari ko goɗɗum ngo si o ari to mo ƴetta qur'ana makko mo janngude nelaɗo salah sallam ɗum ɗo maki ma Allah subhanahu wa ta'ala ɗum daali ene a janggi taw fi examen ma o ene hiɗa andi taw janggu ko examen sala hakkil suɓɓe jullo ha inno o taw janggu en ina tawata ɓe janggu ko addi ɓe kon kono heɓanmo 20 minutes awa o janga ko janggoy kon ka l'école heɓanamo 5 minutes o janga hadis nelaɗo salah sallam on tuma no awa ƴetta leere ɗi leere tati ki koko janggoyte to ɓay ɗum no satti ɓay ɗum no ɓurɗe mawninde kono si tawi ɗum to jangetake jannoɓe l'école ɓen alhamdulillah ɓe tindinayi samedi e dimanche wonɓe jannude ɗum ɗo ma ñalande nde wonande jangueteɗo o kono wallahi ɓaygoy koy si tawi iwri ka suudu yaadi e kaye o on kaye ɗon ko saabu mum ko feere wallinoyte o memitama o samedi e dimanche ñande fottuɗo o sage koye fay koye ala famude hi koye famata par ce que gila ɓe iwi ga e samedi e dimanche si ɓe arti kadi memiti tawi o ñande ɓe arti ka classe kadi nder toon de kadi nahay ka yaasa memata ka suudu an ha jaka artata lanɗoɗa qur'ani janggama hadis janggama siɓɓe julɓe fonto fokkutude ko wano noon kadi si tawi neɗɗo ɓuuri yiɗade Allah subhanahu wa ta'ala ko woni ko Allah no mawni ɓuuri ngayrude ɓe ɓe anda ɗum ɗo
ko hawndonete ɓeeɗo ɓiɓɓe si enen en yiɗaali kamɓe ko honɗum ɓe yiɗoyta si enen en forsaali ɓe kombo forsataɓe وبالله التوفيق أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه بالعقل وزينه بالإيمان ثم الصلاة والسلام على خير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hare ɓaɓe yittude allah subhanahu wa taala duwanno nela sa sallam ma zilna fi ta'zimi allah subhanahu wa taala wa ta'zimi sa'air al-islam fi buyutina wa fi buyuti al-muslimin o wi wono jeeya e muɗum kadi ɓawa e mawninde allah e nelaɗo makko wa ta'zimi kadhalika aboubacrin wa umar wa usman wa ali wa sa'ir sahabati ajmain mawninen kañum kadi fi ɓeɗo sahabaɓe ɓe allah subhanahu wa taala suɓi wallidi nelaaɗo sallllahu alayhi w sallam ɓe wondi e makko ɓe tinni e kaaɗo diina no jeeya e hoore maɓɓe saydna aboubacre e saydna oumar saydna ousmane e saydna ali ɓeeɗo nayo e ko wona e ɓeeɗo ɓe allah subahanahu wa taala wiɓe ko radiallahu anhu o weltori gurdam maɓɓe ɗan o weltiniriɓe ka gurdam maɓɓe wondema ko ɓe naatoɓe aljanna har ɓe feƴƴinaali ɓiɓɓe meɗen ɓen annda ko on ɓe woni ɓe kadi ɓe annda ko on woni aboubacre fi aboubacre no wolede ɓe annda ko on woni o ɓe annda ko woni fi omar e ousmane e ali tinniɓe fi dina muɗum seydna aboubacre fadila makko ɓuure makko si sifama ɗo ha janngo wallahi en wawa sifade yakfina sharafan lahu yoni en e moƴƴere tindare nde wanno nde nelaɗo sa sallam nodduno fi wallite kaɗo dina sahabaɓe mo kala yehi moɓoye addi seydna omar wi hari ñande o aboubacre foolayla hande noon min kadi mi foolay aboubacre o yehi o ƴetti feccere jawdi makko ni o fecci fecce ɗiɗi o waɗi feccere nde fof o ƴetti o addani nelaɗo nde feccere o addi ka suudu o wi hande mi hoolaki goɗɗo ɓuraylan e dépense gol fi allah o wari ka nelaɗo en sa sallam maki ya omar maga tarakta li nafsik honɗum accanɗa toon hoorema o wi taraktu nisfu ma tara ya rasulallah feccere ko ko yiiɗa ɗo miɗo acci ɗum kadi ka suudu e maki barakallahu fi yallaɗo barke ko adduɗa ko seydna aboubacar kañum kadi yeehi moɓoy ko mari kon fof o addi o hebbi yeeso nelaɗo wi nelaɗo maga tarakta li nafsik aboubacre maga tarakta li nafsik o inni taraktu li nafsi hubbullahi wa hubbu rasulihi sallllahu alayhi wa sallam o mowi fof wadde o hebbi yeeso nelaɗo ene nde ko ɗum accanɗa hoorema o wi ko wiiɗa ɗo ko fof ko jawdi fowni komi accani hoore an ko allah e nelaɗo makko maki barakallahu fika ya aboubacre tawi nomaɗo maki womi wondi koɗi neññande wo ha hande mi neeɗali hade miɗo adi do aboubacre waɗugol moƴƴere ha mi sikkuno hande mi ɓuraymo wo ɓori hande mi teɗotako aboubacre mbiyaɗagol mo moƴƴere ndaari mi tawi mi fotata ko oɗo woni mo allah subahanahu wa taala teddiniri nelaɗo sallah sallam yo ferudu e makko yuuɗa e makko e makka yaara e makko madina nde ɓe wonno ko fammere aboubacre wi oumar e wi nelaɗo sa sallam ya rasulallah law nadara ahdun tahta kadamayhi la yarana o wi nelaɗo sinɗo goto e maɓɓe yurminoke leydi ga toon yiino e o yiyayno en e nder fammere ɗo nelaɗo sa sallam maki ya aboubacre ma baluka bithnayni allahu halisuhuma honɗum woni sikke maɗa yimɓe ɗiɗo allah no woni tata o maɓɓe allah inna allaha ma'ana allah no wondi e meɗen ɓe wi ɗum ɗo serti e annabi moussa yimɓe makko ɓe nde firawna raɗinoɓe ɓe yeehaɓe haynoyi maayo ngo yeeso firawna e kono mum no ɓaawo ɓay ɓe wi inna la mudrakun ɓe wi en hewtama joni noon maayo ngon no yeeso ala ko taƴitire firawna e kono mum no ɓaawo ala ko yiltore ɓaawo allah subahanahu wa taala yamiri moussa yo ƴettu tuggordu makko ndun o tappa maayo ngo sika hakkille min ñamirano ɗen e wiyano allah ko wiyano ko ƴettu tuggordu ndun o tappa hoore firawna nde fusa kono allah wi wadribul bahar fiyu maayo ngo annabi moussa landitaki allah gon ɗum ngo maayo waɗi est ce que ko ngo min e ngo haaɓi o tappi maayo ngo allah wi min feccanimo ngo fa kana kulla firqin ka tawdil azim feccande nde kala laawol kala ne wawi pelle mawnude woɓe fecciɗi ɗo ɓay aɗoɓe hewtu aɗoɓe foftude ɗo nde ɗe wino inna la mudrakun annabi moussa wi kalla inna allaha ma'i wo ɗon annabi moussa o wiyano allah no wondi e meɗen ko wi ko allah no wondi yam sertika nelaɗo wino aboubacre inna allaha ma'ana fi noon ɗum ɓe inni wo saabu iman aboubacre on ne ñande hari no peesi iman tagorne fof ko waɗi si nelaɗo make allah no wondi e meɗen ɓeeɗa noon ɓe huuli ɓe wi awa ɗe en hewtama
Allah ne Allah sallallahu wi o e o Allah no won annabi Musa wi o Allah no wondi am fi ho parce que iman mo jogi non ne nyande beeda jogano ki mo do inali Allah no wonde men kono Allah feccen mo ma ngom be lumbi fayde hewtoy be lumboy gada firawna e ko ngu wukide annabi Musa o faala no yejjutugol ulama tafsir be inni wo yejjitide ko Allah winno do tappungo ko fecco o yaha walla kadi way mo dandu sima faala mo wajude ngo don o yiltino kadi wo fi yo tappungo Allah wi fatrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun o faala tappude ngo bayo tappuno ngo fecci o tappango ngo mut e ngo mobodira kadi fiyo be halgoto kono Allah wi mo no accu don nguko kono halgoto nguni komi feccando ma don komi andi kadi ko ndu wattabe annabi Musa yilti e faale mum ɗumo Allah subhanahu wa ta'ala acci ha sakkitiɗo yaltugol e kono annabi Musa ngu e sakkitoro on ka firawna no natude ga maayo Allah wi maayo ngoy mo moɓe ngo artu ngo moɓodiri ngo halkiɓe noon firawna ko ɗon faala tuuɓude nden ñande o wi mi gomɗini on mo banu Israila gonɗe min kadi mi jama julɓe Allah wimo an e ko joni noon ɗum ko haɗa jaɓaali o accugol ha nawna hewtaga laftani a ittano sadaka o ittanelan sadaka a hajjoyano a wayno jawdi hajjanno yeela a yamirano moƴƴi ko moƴƴi a juulano awa mi yamiri o waɗane hunde ko moƴƴi tawa ɓuri fellutude ka wonɗa hoɗo toon ko to fokkuɗoɗa di ka feɗɗi ka accuɗa ga wonde ma ala yiltade tawa ko neññande noon musidɓe julɓe haɗa ɓurano ko janguirte hina fi firawna e Moussa ɗum ko fi enen kadi donc holli en wondema firawna Allah wiɗo jaɓata tuubu en no nela sa sallam maki bani adama Allah no mo jaɓanamo tuubu ye fanninage ngen fuɗiraɗi ka nge mutirta noon e kadi fanni wonkikin hewtaɗi gal lo ko ƴere o ɓuri taƴinado ma yeɗo siko ɗon wiɗa gomɗinayi musidɓe julɓe hara iman nata taw sayi ko aqulu ma tasmaun astaghfirullah li wa lakum inna allaha subhanahu wa ta'ala ya'murukum bi amrin bada bi nafsihi wastanna bi malaikatihi wa sallata bikum ayyuha almu'minun qala jalla wa ala inna allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك واعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اعزنا واعز اباءنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا وغادرنا وغائبنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان انك على كل شيء قدير وبالاجابه قدير اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك en toro Allah subhanahu wa ta'ala kala arɗo e ande Allah subhanahu wa ta'ala ittamone siɓɓe men ɓe mara kaydi ɓe Allah nona ɓe okoraɓe kaydi no woni siɓɓe men jogaɓe Allah jonnutuɓe Allah jonnutu en ɓe hoore maɓɓe Allah yaltiniɓe ko ɓuuri moƴƴude kanko woni yaltinowo neɗɗo ko ɓitti Allah yaltinaɓe koɓe ɓittino tori ko Allah subhanahu wa ta'ala kala arɗo e ande Allah ittamo ko kala andi ko faala e ko maafi Allah subhanahu wa ta'ala ittamo ande ne ɓiɓɓe meɗen ɓe Allah fewnu ɓe fewna en ɗen ɗo juulede ko nangoɗen fi muɗum yo Allah newnan en tori ko Allah subhanahu wa ta'ala ankore jawdi ko nafkuren yo Allah suusi en ittugol sadaka yo Allah waɗen o ɗoftotoɓe yumma men e ɓen meɗen laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal